Nili kopia potsi BJP ci open Congress ki dunma laso aprang pining pen ningkan trok aprang nili kopi posi BJP ki dun hala solam thita dolan Karbi Anglong Rajnath Singh wanglo LK Advani to wanglo hala suhur Karbi Anglong wang pen lamchak Prime Minister to wanglo sidala tuma laso hut is clearly pen kaning jetekang je Karbi Anglong lapen dimha sopan autonomous state PG 204A 244 laso a ting pen hemprek PG pu BJP leadership pen lamchak chipi laso phi nilidat kalilo Karbi Anglong arat ta isi kamat hanang dokong lo jongsi BJP atu hemprek PG lipung te leadership pen si bangkaning jelo lasi hemprek PG blipute ilutum BJP ke kroy credit nangji Allah mama sevelo lan so se pangtang dun pen BJP aphat MP pa hai nang MP bang lam thei si papi dun nang lapen Karbi Anglong ningkan ko anne ningkan thong kapikam nilia mata ha 86 pen movement ke cheng ke dudun na banglo hemprek hang a party long lasi laso bang ke implement that pute an so se ningkarong alam lo lasi BJP pangtang nang puni tungkat duka bita BJP dun rup lo la penang tum along record duji ke akia Huren Singh befan MP election ahut litum ladak 61% pharo pen bang trokebra isi a vote si la pi pen si Huren Singh bia ke hai phan pahailo ta non ko ako tuliram rong ha ke hai ta la so ajoini pen si election ko hayat lo mati council da full dolo kente dan non ke kopi lo ke theklong oton masis te alam ang make rong ru ki ju akam plang de tuliram rong hang alam ke ningje hemprek nang ji puji sita BJP a sarkar ke lobo non state BJP a sarkar lobo central da Narendra Modi ke BJP a sarkar lobo MOS implement ji bota anisia kam lo oton masis te le PG pusita anisia kam lo decision ke NC nang lo tai ritung ke dam tan kan po theklong de lo laso penak piat council along jitu ke theklong nang litum ta me laso mai te inside nang tum kang sai theka tum sai de lo la penang litum thru pen Karbi Anglong rat phani pa chining tung Karbi Anglong autonomous council pen non ke claim bom ateng jong si dam bom liputang te Karbi rat atum Karbi Anglong rat tum ansu si duk jelang non ke lada ke class 2 class 3 class 1C laso category hedi laso sai compete contractors betu contractor so tum hai aprang ke sarpimar tumle punon swalu tumle punon sopin su tumle punon mane lak ho lak kep laking ko akam cho klempen apurial a family ke chepang reng tum dupik puja aprang te payment pipo aning arong po kadu ka beta festival aprang te payment pipo aning arong po bojar ason son hormu chunam nam po lahin tum theklong lo sita non bangke ke damtang la tuliram rohang siaman tu det pena phi bangke non bangke kopilo hala so category a contractor masa vidat lo kam le long sita payment pipe bill pipe nang tumla lang dam enoi payment ke long komalo bote ta contractor ke the tum si payment long ji metune ka che construction ho koman ni to me pho mani payment long du urumte komalo la ke po akia tuliram rong hanga family polo members polo la se hala ke payment long polo baki long le non ta durga puja prang payment long ji bon purat dum kan me ka chong hong long le gente non ke wang ji da la son dak thak sin tum theklong lo la penturam no hanga ke hai doti ka bangke la so council ke thanga change ban unelo inut bahani atum chodeton betpo la si non ni tum la he mathap si Karbi Anglong ra thang alternative wan pi thek lo la si non ni tum lang elo la si isia kang sai dolo ni lihin penta ili tum moden li thano ke dina tum den arju dun long po district K1 Jameson Khorsing bang si li tum chiki molo la tum si hang lo ta dang ki pi ko malo Congress sarkar Gopinath Bordoloi pen Prime Minister hala sot bangke Jawaharlal Nehru la soning dio some council ta long lo itu koma sarkar si tum hanang pilo lake Congress sarkar itu hanang pipe derun nang pipe der ba ka kapre khai da district ke hang tuma son do pilo bang pipe kenta ta ko pipo si Karbi Anglong sarkelong lake bang Congress a leadership tu nang kang hona join it Congress a party pen ki du ke la pa phihu pa khai par tu ing hona i posi tu manai pi second bang ke nang lang non autonomous state ditu Meghalaya ke ditum dodun de Karbi Anglong ne separate nai pulo hla suhur ke Assam or duilang pulo itum phan
autonomous state nang pipe lo to separate state Meghalaya sura pidat lo to sita itu ampan provision 244A article provision nang ki big bank ke akai pi lo non chomchiwa lo Indira Gandhi Prime Minister do bomusi itu ampan 244A article provision ke nang BP hala suhuta hangdumang thek bang ta belo nang BP de sita thang ta chuwi dun tek thelo ha suhut sita itu ampan 244A article provision nang BP laso provision na bangke nitung constitutional right lo nitung constitution nang tok pitang apo bharat chari aron la lo long nang tok pi nitung constitutional right lo hong binaik adhikar lo laso ka che hang itum andolon autonomous state movement itum dolo hala so andolon be senta MLA man lo Karbi Anglong MP doan MP MLA doan council itum chira et dolo laso provision tame Congress nang BP lapen MOU ke cetok ta Congress a sarkar ahut lapen MOU ke cetok chot kali lagi nang implement pi pambe nang tum lang non akai tular mrong hang non power enjoy bom kome copy kona ja kong lo lage MOU pen kelong ja kong si non ta la enjoy bom chot la so pe BJP sarkar ning kan cap isi back a power la so ja kong ke bat van do ma theglong lo mana tumar judom tha theglong de jige hala MOU long isi hini ka implement me pola so ke implement phosi latung ke cheparo ka chot lasi lahe lang erlo dili autonomous state longji pusita Congress a sarkar husi longji lasi nona batai bangkeni tum tamatha erlo surupothar constituency lapen bokajan athuda bokan homosi pendo ni tum chingwa erles ka pang tanga kam le claim lo na non bang lang nang limuan pulo autonomous state lesi Karbi Anglong long non regional party to autonomous state issue kan non काम claim mo tum hala tum party long nang ki joni ni pan neng kachisi la pasonta nili ave nili akaprek a party long nili ke jon dun jabe congress long jon ni pe mo be atumo nang than lo Karbi Anglong autonomous state movement ASC movement nil tum haso Karbi student association case long sido hala so nang tum ge bikrai ta hailang dei hala so mit strong pick ladake khe chibu pe dake aku ki avelo radimasa avelo kaddu ka visi velo Abhiyari Assamese kaddu ka via leadership anta ACC pen cheto paksi ai cheto paksi laso amu pen claim lo la cheto pak aphi abang si ene lan ke cheto pa si MOU na chetok long non regional ka preka regional party do polona tung kupil efficiency masi puda meaning hang ACC bangke non make unan nitum chini lo la sini ACC bangkem peder lo lapu ACC pa cheu tang lo ACC bangke non amar ke la ana movement kang thurun ja kongwe nili tumle dun thurup ke sa ja la so ja kongwe non pini penap ke BJP pen perem nei BJP perem de sakuri nang i hangjo adon rapun cholo long chot hala da ke hangjo ta ali avelo mati aku la son mane ta payment long le bilong le hangjo ali avelo mati la si BJP sarkar me perem nang i pote pini bangke congress party be perem munji sir tante nandi pamu pen pulo autonomous state ke congress government ke bang se longji pulo tante congress ke la bemong ke nikan krep ho chari elo tante la congress government ke do ko la bang so autonomous state nang la so pata nang li tum la so history lang nei ni dan mon ha district ke long pen a history lang er lo tante ke hang atum ke ahut pe hudo SDC movement nang tum ning of lo ASDC movement ke ningkan ko ani ke kami strong piro dak MP MLA council high et lo la sopita ko congress sarkar lo sud congress sarkar pulo ni tu bang non mat hempre ki pija polisi ave mo hempre ka pija polisi dolo tenang pibo tenong ke avider lang ponon ko nang tung la sodak sulai ka suli je pan jakong an so se more power nang pipo nang tung pan MOU ji tok no MOU ja ko nang tum non lang loi autonomous la 6 schedule hedi o Karbi Anglong autonomous council power function la so bang hedi before MOU chetok dia prang aja kong kwan the MOU chetok det aphi kwan aja kong the la yong sinang tum lang lo le pungte a hok de SCC to MOU chetok aja kong kwan a hok de congress party la sunang ke claim pi bang ke chururi uni la sinang thelogi ako pini anta la so power si tum non ene bomlo la sin li sika bisa do non ni tum kadu vedun pen MP nong ko congress na pai thek pen plutang te bala so prang sitame non election pin ni dolang ni tung Karbi Anglong aku mi dap mai fu panda chuning ri lo kadu ben dan tum ching wai long lo non na state representative apanda tum ching wai dun long lo Rahul Gandhi long ta direct tum damji Mallikarjun Kharge long ta tum direct damji ha dak tum ching wai ching sai damji je Karbi Anglong
a problem ni tang sort pin autonomous state issue bang dekap binai pumang tum damji lapene abisas do isi ning ke thedo athela ke aphi Indira Gandhi Rahul Gandhi aphi Indira Gandhi prime minister do bomusi itu mafan la ke provision nang ki bp la si non nili ki puji bang ke la henlo Rahul Gandhi ake hai pan ka chuni da aphi lo prime minister Indira Gandhi ke kithit kalitang la si alang lia commitment Karbi Anglong ara rapan la so provision ki bp ani si autonomous palong nangpu la so bang ke implement jipu di sining git head ining git hedo la sinon ni tung kadu vela hechik wai sinon ni tung congress ke join ke march lo Mas Council CM non BJP rule bombol ke tuliram rong hang piri de iya matung anta mane aja kongwe si rada tum thana penge council long aja kongwe dispute chilo ila puan ho la ke mopen ni hodak ding jer lo he ni repeat hupo non banke Karbi Anglong Autonomous Council ke isia corporate isia company asonsi dobong isia pura family su charibong so ke slided latum sali long chot Karbi Anglong rada tumali long le nilita karju long chot nili phanta amekhin manela pu amekhini ke thek dunlong masan ke than chot de nang ke than bang dolo hata ka phere do stak latum ka du da than tar henlo EM atum FS financial sanction pidet ta pitame tangkalong pit